Jungle. Turabakiriye inshuti mukurikiye Rusavalence TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'imikino. Ibiganiro dusanzwe tubagezaho buri munsi kuri Rusavalence TV. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cy'imikino ariko kigaruka cyane kuri Premier League, ni shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu munsi rero igeze ku munsi wayo 25. Ikipe ya mbere uyu munsi ni ikipe ya Arsenal, niyo iyoboye urutonde, ariko tugiye kureba ese shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza uyu munsi ihagaze ite. Tugiye gukora ubusesenguzi kuri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, turebe ese muri Big 4 bihagaze bite, amakipe nka Chelsea na Liverpool biragenda bite kugira ngo agaruke muri Premier League nziza nkuko na kera byahoze. Turi kumwe rero n'abatumirwa uyu munsi nkuko bisanzwe, turi kumwe na Muhirwa Pablo turakwakiriye. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Nora na Yebare Nyamakwa, nawe ni umusesenguzi kuri Premier League, nawe turamwakiriye. Murakoze cyane. Eric Niyitegeka, Premier League urayizi neza cyane, niyo mpamvu twagutumiye muri studio zacu. Ni karibu, turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze rero, turakomeje n'ikiganiro. Twanzike duhera kuri Big 4. Big 4, ikipe ya Arsenal uyu munsi irayoboye itangira shampiyona. Abantu baravuga ngo Arsenal nta kintu izageraho, izarangiza ku mwanya wa 8 cyangwa se wa 10, ariko uyu munsi iri ku mwanya wa mbere. Niki ubona Pablo, turakwakiriye, niki ubona cyashyize Arsenal ku mwanya wa mbere kurenza uko yari imeze umwaka washize? Murakoze cyane Rusagara. Ni ibintu byinshi buri ikipe Arsenal yakosoye. Tuza Arsenal yazaye 2004 ikomeye itwara igikombe cya shampiyona idatsinzwe. Icyo gihe atozwaga n'umutoza Arsene Wenger, mu by'ukuri ifite n'abakinnyi ubona ko bakomeye, benshi barabibuka, bari bafite abasore benshi batandukanye barimo ba Cesc Fabregas. Ugiye kureba uyu munsi Arsenal yahuye n'imyaka myinshi yo gustragolinga, cyane cyane bijyanye n'imiyoborere ya board, cyane cyane buriya yo utagura abakinnyi kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Twagiye tubona abatoza batandukanye bahangana muri shampiyona y'Abongereza, barimo Sir Alex Ferguson wayoboraga ikipe, watozaga ikipe ya Manchester United, agahangana na Arsene Wenger, ndetse bakajya banahinduranya mu gutwara ibikombe bya shampiyona. Ariko Arsenal iza kwikubita hasi mu myaka yagiye ikurikira, bigendanye n'uburyo bw'imigurire y'abakinnyi, ugasanga baguza abakinnyi batari ku rwego mu by'ukuri ushobora guhangarira shampiyona. Ariko reka noneho nihute cyane nze ko Arsenal y'ubu ngubu, Arsenal y'ubu ngubu barahinduye. Umutoza Mikel Arteta icyambere cyo yarayikiniye hagati mu kibuga. Ubuyobozi bw'ikipe Arsenal bumugirira icyizere, bavuga bati umutoza wahaciye ari nk'umukinnyi, reka noneho tumusuzume ese nawe ari gutoza ekipe nk'umukinnyi wayiciyemo bizagenda bite. Buriya iyo waciye mu ikipe uri nk'umukinnyi bakagwa noneho kuyitoza, ukora double, ukora inshuro zirenze imwe cyangwa ebyiri kugira ngo ushimishe abafana. Cyane cyane uyu munsi turaza kureba muri kuri recruitment ikipe Arsenal yagiye ikora, yazanye abakinnyi benshi bakomeye. Icyambere yazanye umuzamu Ramsdale bakuye mu ikipe ya Brighton Hove and Albion, no muzamu by'ukuri uri kubafasha cyane muri iyi minsi. Abamukuye muri Sheffield urakoze cyane. Hanyuma bazana Ben White kuri kabiri, bundi twari tuzi kabiri ya Arsenal iyobowe na Bakary Sagna, ariko Bakary Sagna yaje gusaza, barastragolinga, bazana ba Mathieu Debuchy, biza kurangira bigaragaye ko batari ku rwego rumwe, cyangwa se ari ku rwego rwo kuba bakina ikipe Arsenal. Uyu munsi bahinduye mentalite. Ni ikipe ugiye kureba kuri Ben White ajya muri defense, bazanye Saliba bari baramutije mu ikipe ya Marseille mu Faransa, bazanye umusore bita Gabriel Magalhaes. Twavuga ko ni partnership nziza uyu munsi irimo iragenda imenyerana cyane. Kuri gatatu twavuga ko ari nka kado mutoza Pepe Guardiola yabahaye kubahereza Alexander Zinchenko, numwe basore buri afite experience yo kuba gukina ikipe ya Man City. Na Gabriel Jesus nubwo yavunitse nawe yatanze umusaruro mbere yo kuvunika. Na Gabriel Jesus nuko byagenze. Hanyuma baza kuravuga bati twahuranye mediane nziza iyobowe na Fabregas, irimo ba Diaby, ariko se no twakora iki kugira ngo tuzane abandi mediateur. Ari tutagenda kumaga mu ikipe ya Atletico Madrid, bamuhereza Thomas Partey, numwe mu basore bari gufasha ikipe Arsenal muri iyi minsi. Baragenda ubwo yasanze Zaka na rumazemo igihe kirekire, baragenda bazana abasore batandukanye barimo Odegaard bavuye mu ikipe ya Madrid, yo ne experience kujya imbere ufite talawiga
wizamuriye irimo nka Bukayo Saka, umwe mu basore mu by'ukuri twavuga ko uyu munsi Arsenal ahantu iri Saka afitemo ukuboko, umunsi arayitunze wareba kuri Martinelli uyu munsi arayitunze, wibuke ko banaguzemo Martinelli muri icyo gihe. Yes. Ikindi kintu nakongera kinakomeye mu ikipe Arsenal uyu munsi cyanahindutse, buriya umutoza Arteta yarabanje baravuga ati ese nakora iki kugira ngo Arsenal ninjya muri vestiaire nje ari nje boss. Arabanza yirukana abakinnyi afite amazina bashobora kumuvugiramo, afata Aubameyang aramwirukana, afata Alexandre Lacazette aramwirukana, afata David Luiz aravuga ngo ntabwo ngushaka, afata Willian, abakinnyi bose bakuru bashoboraga kumuvugiramo arabirukana. Uyu munsi rero afite equipe iri ku rwego rumwe yitanga, ntekereza ko ni kimwe mu bintu bifite cyangwa se kimwe mu bintu bikomeye cyane biri gutuma ikipe Arsenal iranga ngo tuyibona. Urakoze Pablo. Nora, ukurikirana Premier League cyane. Uyu munsi muri Big Four dufitemo amakipe ane, dufitemo Man City, dufitemo Arsenal, Man City, United na Tottenham uyu munsi. Ese nta yahe mahirwe urahereza iyihe kipe amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona? Aho bigeze uyu munsi harabura imikino 12 ngo shampiyona irangire, ikipe ya mbere irarusha iya kabiri amanota 5. Ese urabibona ute shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza ubona izatwarwa nani? Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone nk'umuntu w'umusesenguzi ashobora kuba ataburikiye ikintu abivugaho. Gusa dukurikije ukuntu ama ekipe yose ameze, yaba Arsenal ya mbere irusha ikipe ikurikiye ya Man City amanota 5, yaba Man City ikurikiye, yaba Man nayo ya gatatu, ndetse na Tottenham nayo iri aho hafi, ntabwo wapfa wabura ikipe uvuga ngo wenda byibuze iyi kipe ishobora kuba iya mbere cyangwa se igatwara igikombe. Wenda nkurikije ukuntu ngiye mbibona uyu munsi ntabwo ndi bufate ikipe runaka ngo nyihereze amajwi yose, kubera iki yaba Arsenal ya mbere kuri uyu munsi turagenda tubona uko ndimo kugenda rimwe na rimwe isitara igatsinda biyigoye, cyangwa se nanone ikaba yagira gutya igatsinda kubera ko ni ikipe ifite ubushobozi nk'uko mugenzi wanjye yabanje kubivuga. Ni ikipe ifite abakinnyi bari kumwe, bari ku rwego rumwe, tuvuga wenda yaba kuri age arrangement, imyaka bafite ni imyaka ingana, kandi bafite inyota yo gutwara igikombe. Ikindi kandi tugiye ku ikipe nka Man City ya kabiri, ni ikipe y'umutoza Guardiola n'ubundi wabitwaye, yaba muri Barca yaba nanone hari muri Man City nk'uko n'ubundi mwaka ushize yabikoze. Ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite abakinnyi nanone nabo bafite inyota yo gutwara igikombe. Byibuze yabaye ari n'umuntu ushaka gusezera mu ikipe nk'uko bamwe bagenda babivuga, ashobora gusezera basigiye igikombe. Yaba Man U nayo ni ikipe nayo imaze iminsi itabona ibikombe, yagize ibihe bitari byiza nyuma yo kugenda kwa Ferguson, haje abatoza batandukanye batigeze bagira icyo bayifasha, harimo yaba umutoza twirukanye mu minsi ishize wagiye, yaba Ole Gunnar Solskjaer ntabigeze bayifasha, yaba David Moyes, ni benshi cyane batigeze bagira icyo bayifasha, yagize ibihe bibi cyane. Uyu munsi rero uriya mutoza Ten Hag afite inyota y'igikombe, byibuze aravuga ati ngize ikintu nkorera ikipe naba ntangiye neza. Ni saison ya mbere muri Man U agize ikintu ayikorera akageza igikombe cya shampiyona, yabagaruye ikipe ahantu abafana bayifuza. Twajya kuri Tottenham nayo wenda ya kane, ntabwo ari ikipe wavuga ngo yararangije cyangwa se yaterereye iyo ngiyo, nayo uko biri kose hari aho yavuye hari aho igeze. Ni ikipe utapfa kuvuga ngo ntabwo ibirimo. Rero kugira ngo uyu munsi mfate igikombe nyihereze imwe muri izo ngizo biracyagoye, tugereranyije n'imikino dufite. Haracyari umusozi munini wo kuzamuka isigaye, amakipe yose aracyafite imbaraga, aracyarwana, aracyahangana kugira ngo arebe ko aricyo yakora kugira ngo abashe gutwara igikombe. Uyu munsi byagora ko navuga ngo iyi ngiyi ndakihaye. Urakoze cyane. Ikipe ya Arsenal, inzovu mu giti, irimo irakora ibishoboka byose ngo ishakishe igikombe. Yatangiye ishaka Big Four, igira amahirwe ibiguye ku mwanya wa mbere ihita ikaba. Uyu munsi iratakaza, City igatakaza. Ni iki urimo kubona kuri iyi nzovu iri mu giti? Izahanuka, izagumamo? Ngira ngo Rusaga urakoze cyane. Ntaragira byinshi mvuga, iriya nzovu iri mu giti ntabwo navuga ngo irahita imanukamo, kandi sinayiha n'aganti kuvuga ngo iracyarimo. Ni hagati aho ngaho. Nshingiye ku byo bagenzi banjye bagiye bavuga, ubona Arsenal ni ikipe imaze iminsi isuragoringa, inyura mu bihe bitandukanye. Igihe cyarageze iramenyerwa cyane, iramenyerwa ko ari ikipe igomba kugaragara muri Big Four.
mu makipe 4 ya mbere ikajya muri Champions League. Ibyo ari no bimaze kumenyereza abantu abakunzi bayo kandi bagiye batandukanye. Icyo gihe cyagera ibyo biza kurangira, noneho Big Four igira gute aho yango ikomeze igere mu myanya y'imbere 3-2-1, ahubwo noneho na Big Four igira gute iza kuyivamo. Urumva ibyo byose niyo byagiye bibaho. Ubu noneho igihe cyari kigeze uko mbibona, yongere igaruke muri ya myanya yayo yahozemo na mbere hose, kujya muri Big Four ukayivamo ukagaruka inyuma, na Europa ukayibura, noneho uyisugaruka Europa depansije uje guhatana iki Champions League. Ikigaragara cyo ntago ifite gahunda yo gusubira ahantu vuba. Niko mbibona. Arsenal yanyuze mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ubu noneho yaje bitewe hari abakinnyi bagiye batandukanye yagiye ro kwitagura hirya no hino. Mugenzi wanjye Pablo yavuzeho abana ba Leandro Trossard, ba Odegaard, noneho byagera ku rwa mwana wayo yirereye Saka, Bukayo Saka. Kugeza ubu arayihetse ku rwego ruri hejuru cyane. Niyo mpamvu nkurikije amakipe yandi bihanganye y'aba Man City inyuma, Man U nandi ari inyuma gato, ubona ko igikombe baracyakirukaho, ariko hagati ya Arsenal na Manchester City we niyo makipe amahirwe menshi cyane yo kuba imwe muri zo yakwegukana igikombe. Kugeza ubu nta manota arimo menshi cyane hagati ya Man City, ko nta manota 5 gusa. Ariko Man City uko rikosa rimwe ikaba yatakaza umukino wose, amanota 8 azahita ajyamo. Mu 8 hazaba hasigaye imikino 9-10. Aho biroroshye ko uko mbibona Arsenal guhita ikomerezaho ibaye consistent, ikaba consistent mu mikino isigaranye yayo imbere, kandi ubushobozi ndabuyibonamo cyane. Ari icyo akomojeho nagira ngo mwunganire. Buri Arsenal yakoze amakosa 2 muri iyi sezo, yakagombye kuba yarashyizemo amanota menshi hagati yayo na City, kubera ko ntabwo navuga kwenda ko ikosa kwa Brentford uramugibuka banga igitego 1-1. Umusifuzi wari muri VAR baramuhanye kubera ko ni umusifuzi byagaragaye ko ashobora kuba yararebye nabi, cyangwa se bamwe bavuga ko yanibye ikipe Arsenal. Uwo ni umukino Arsenal yagombye kuba yaratsinze. Undi wa kabiri yakozemo ikosa nugura na ekipe muhaganiye igikombe ntwitsinde. Kora cyo ni ikintu gikomeye cyane. Niba muri ama ekipe abiri muhaganiye igikombe, byibuze making sure ko umuntu muhanganye wamutsinze. Niba utamutsinze akagutsinda, bisobanuye ko abari sereye ku gikombe kukurusha. City yatsinze Arsenal ejo bundi muri phase bafitanye undi mukino muri phase retour, bisobanuye ngo ngiye ntekereza ko Arteta aramutse abayisiriye agatsinda uriya mukino, nubwo tuvuga ngo ari 5 hakajyamo amanota 8, niho Arsenal yavuga iti ngiye nshaka igikombe, cyangwa se mfite amahirwe y'igikombe. Ari ikintu noragarutso cya Manchester. Attention bura Manchester United iyo Ten hagaza kuza mbere, tuba tuvuga ibindi ku gikombe cya champion. Kubera iki Ten Hag burajya afite amateka mu yore ya equipe ajya gusana ya Arteta, kubera ko Ten Hag murabyibuka kiri no mu ikipe ya Ajax. Cristiano kiri muri Man U akivovota yigize umukongwe byacitse. Ten Hag aravuze ati ngewe nzagere Old Trafford ntasanga Cristiano Ronaldo. Kubera iki urano umukinnyi w'umustar ufite Ballon d'Or 5 ushobora kumuvugiramo. Ariko yaravuze ati nkuko Arteta yabikoza akirukana Aubameyang, akirukana na Lacazette, nanjye ntabwo nshaka Cristiano Ronaldo. La majorité y'abakinnyi nshaka n'abakinnyi mu Buholandi, kandi uyu munsi barahari. Yazanye Lisandro Martinez amukuye mu ikipe ya Ajax, azana umwana bita Marais yamukuye mu ikipe ya PSV Eindhoven ngira ngo. Yazanye uyu musore witwa Anthony nawe kiraga mu ikipe ya Ajax Amsterdam. Na abenshi yagiye abakura mu ikipe cyangwa se muri champion y'igihugu y'Abaholandi. Kubera iki bazi filosofie. Icyambere ni umutoza ukina tic-tac, ni umutoza ugumana umupira. Icya kabiri noneho arareba abwira abakinnyi bari bahoranaga umwanya mu ikipe ya Manchester United, arabwira ati rero mwebwe nudakora ngo unyereke uraza kurya bench. Nuko byagenze kuri Bisaka. Bisaka aragiye akina ibyo ashaka, akajya akina agatanga ikipe, arabwira ati Diego Dalo ngwino ukine.
araza arakina haba habaye kompetisiyo. ubu ngubu uyu munsi Bisaka ni muri kabiri nziza mu Bwongereza kubera iki arareba akavuga ngo darari hariya ashobora kuza akandisha benshi. uyu munsi effective Manchester United ifite iyo Ten ihagaze kuza mbere agashyiramo ira discipline abakinnyi bose bakamwumva nkuko turi kwibona uyu munsi nawe ari kuri nese y'igikombe afite effective ama equipe abiri ari ku rwego rumwe. Nari mvuze Darona na Bisaka ariko ubwo kuri gatatu hari Luke Shaw yatakinnye haba hari Martial iyo Maguire na Lindelof batakinnye haba hari Sandro Martinez na Varane. urumva ni ikipe ebyiri Ten agafite ekipe kandi ubona ko zijya ku rwego rumwe. nacyo Arteta benshi banamunenga avuga bati Arteta yagufite ikipe abakinnyi 11 yabanzamo ariko si umwe avunitse byagenda bite. ni handi Thomas Partey yavunitse ibi bibazo mu ikipe ya Arsenal. Arteta aragendera ukagera muri Chelsea azana Jorginho uyu munsi namufashe mu mikino mike amaze iminsi asinda. wari ugiye kongeraho Nora yaragiye kongeraho nari ngiye kugira ikintu bivugaho ngiye kuvuga ngo wenda uyu munsi ntabwo turi buze gufata Arsenal ngo tuyikure mu giti iracyarimo nanjye iracyarimo bitewe ariko isa yavamo bitewe na consistency ni ikintu cya mbere ko biri kose ni saison ndakeka ari ya gatatu cyangwa niba atari ya kane ya Arteta kandi bitagenze neza yarakoraga ukabona hari n'igihe yaragiye kwirukanwa ntamubyibuka neza ariko ya winning mentality kubwira abakinnyi akababwira ati ni umwana wa equipe uyu munsi ufite amahirwe ko n'abana bo mu equipe byananiye Lampard muri Chelsea byarabaye ariko nanone wewe yaravuze ati byibuze ndacyafite amahirwe baracyanyimaye icyizere cyabo mbone ko uyu mwaka mumfashe tugire icyo tugira gute cyo tubagezaho. rero ahantu ageze kuba ari kuri uriya mwanya twamuteze iminsi baravuze bizapfa bizanga ariko uyu munsi aracyatera ko agize gute agishoboye. ni ukuvuga ngo rero kuba hari ahantu ageze uyu munsi biratuma hari umwuka mwiza muri equipe utuma ubwira abakinnyi ngo namwe shyiramo imbaraga zawe. gusa wenda ka kantu Pablo yaravuzeho ka swad ntoya kakamubera iki imbogamizi. uyu munsi niba hagize umukinnyi umwe ugira imvune ntabwo aba afite umusimbura ntabwo ari mwiza nk'umukinnyi wa mbere bitandukanye nande na Man United cyangwa se na Man City. Man City ni ikipe ushobora kubona first 11 baza mu kibuga bagakina na babandi babasimbura 22 nayo ikaza imeze neza nk'iya mbere. yego wenda tukanabigereranya no kuri Man U turajya amaso dukona abakinnyi bitandukanye n'iki na Arsenal. wenda ishobora gutikiramo gakeya mu minsi y'imbere tuvuge wenda nko mu mikino uno gukipe tubona kubona buno butoya bwa Bournemouth bwande buno butoya kari agakipe iyo kajagora nawe kaba kavana nagize nshaka gutakarizaho. hari no ku ikipe uvuga ngo wenda mfite umutera nkunga runaka urimo kumpereza amafaranga nabona uyu munsi nimva muri Premier League nkajya gukina indi shampiyona azaba akiyamaye ntabwo azaba akiyamaye bavuga ati iminsi nimira tujyana reka tugerageze guhaga mu makipe makuru tuyakure hano cyangwa indi ushaka dufunge be gutsinda tunganya nitunganya urerema agira gute arimo aratakaza. urumva rero swadi ntoya none wenda umunaniro w'abakinnyi biragaragara niba araza agakina ejo bundi akabafashe FA Cup bose nyine barahari kandi ni henshi kandi bo ni bakeye bikaba byabera imbogamizi Arsenal ariko bikaba ari advantage ku muri ya equipe yandi ayirimo Man City Man United. wari ugiye kongeraho ngira ngo bagenzi banjye bavuze byinshi cyane bagiye bagaruka kuri Arsenal gutakaza umukino kuri equipe muhanganye hagati aho nayo hari umukino yaje gutakaza hagati aho nkagaruka kuri Man yatangiye tari neza ariko cyane Man City kujya gukina City kujya gukina izi ko Arsenal yatakaje Nottingham bakanganya yego aho ni utinya shampiyona kuvuga Man y'ukuntu yatangiye bitameze neza byari gushoboka ko kugeza uyu munsi Man yashoboka ko yari kuba iri no kuba nyambere ati gute mbishingiye kuki ahantu bantajya atakarira ari Man mu by'ukuri yari ifite effective niyo abakinnyi beza kandi buryo reba individuel mu kikundi kubona pe n'abakinnyi bashoboye ariko abatoza bagiye bahanyura ntabwo babashije gukoresha iyo mahirwe y'abakinnyi bagize gute ngo babashe kugira gute gukora gutsinda neza match zabo bafite ibyo bibagusha muri manka yo gutakaza amanota atari ngombwa noneho bajya kwirutuva amakipe nka Man City Arsenal bo bagize ikintu bita consistency match zabo bazitsinda neza bituma hagati yabo na Man U bashyira amanota ikinyuranye cy'amanota menshi kugira ngo izahite bafata byaragoranye naho yibukiye ko
ikwiye gutsinda match zayo igira amanota meza, isanga amakipe nayo mu ya consistency yayo bamaze gushyira amanota menshi kugeza ubu birabagora. Noneho nkagaruka kuri Arsenal gutakaza match, Man City nayo itakaza indi, urumva abantu habayeho uburangare ku makipe yombi. Urumva nandaje kuvuga ati n'undi umwana w'urupfe yanga byakundira pa. Ntabwo mvuze ko Arsenal igikombe nyihaye, ariko tubona utumenyetso tugaragaza ko n'ubundi ikirimo guhatana cya gikombe kandi ifite amahirwe menshi ashoboka. Kugeza ubu kuri pourcentage ya consistency Arsenal iracyari imbere kuko niyo yatangiye n'uyu munsi ikaba igikombe na n'ubu iracyayoboye. Yego, mwavuze ku kintu kijyanye na consistency cyangwa se ku kintu kijyanye na effective. Muvuze effective, ubwo reka duhite twongera twimuke. Ikipe ya Chelsea ifite effective, iri mu makipe afite effective ihagije. Chelsea iri kuzira iki? Chelsea yaguze abakinnyi, igura abakinnyi benshi kandi ubona bashoboye. Chelsea irimo irazira iki ko uyu munsi iri ku mwanya wa 10? Chelsea ubona izira iki? urakoze cyane. Mu by'ukuri rimwe na rimwe hari igihe abatoza baba baranarenganye, ari bo birenganyije cyangwa se babarenganyije. Uyu munsi Chelsea umutoza ifite yagakwiye kuba yarerukanywe kera cyane rwose. nta nubwo twakwiye tuba tuganira Chelsea uyu munsi Graham Potter ahari. Graham Potter ushatse kuvuga ko adashoboye Chelsea kubera iki? Graham Potter ni umutoza wavuye mu ikipe ya Brighton Hove and Albion, ari umutoza mu by'ukuri wari umaze kuba mu batoza ama ekipe yoroshye ariko utinyitse. Kuko Potter akiri muri Brighton, City yarazaga akayigarika, Chelsea ikaza akayigarika, murabizi agaritse Arsenal, agarika za Liverpool, nta kipe ikomeye Potter akiri muri Brighton atatsinze. Icyo ni kimwe. Ni nacyo cyatumye buriya Todi uyu mutoza bambuye umuherwe w'ikipe ya Chelsea areba akavuga se hano haca abatoza benshi, ariko ngiye mu bintu byanjye ndi kubaka nazana uyu mutoza ushobora kuzamura izina rye akanazamura n'izina rya ekipe ya Chelsea uyu munsi, kuko uyu muherwe ari kubaka ibintu bye bizaramba. Niyo mpamvu ari we muherwe umaze gukoresha amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurisha mu Bwongereza, miliyoni zirenga 300. Ariko Chelsea ahaniri mu by'ukuri ntago ushobora kwiyumvisha uburyo iri aho ngaho. Ese Chelsea buriya yaguze nabi? Chelsea ntabwo yaguze nabi, kuko Enzo Fernandez ukina hagati mu kibuga ni umukinnyi watwaye igikombe cy'isi, twaramubonye twese, ni umukinnyi w'umuhanga ukina hagati. Ntabwo wambwira ngo Kalidou Koulibaly mu ikipe ya Napoli ni umudefenseur w'umuswa. Ntabwo wazana Fofana umukuye muri Leicester uvuge ngo ni umudefenseur w'umuswa. Ntabwo wazana Badiashile umukuye muri Monaco uvuge ngo ni umudefenseur w'umuswa. Uyu munsi niba uzanye umuntu bita Joao Felix, ni ndiwe experience mu ikipe ya Atletico Madrid. Niba uzanye Mudrik buriya yashaka kwizira muri Arsenal, ariko Arsenal byari bavuga ngo bafite impiri mu mufuka, bapfuye miliyoni 5 gusa, Chelsea itanga miliyoni 85. Arsenal baravuga bati se mwatugabanyirije. Arsenal igeze no kuvuga rega iri gushaka Suarez, bapfa Liverpool igihumbi kimwe ni faranga rimwe, igihumbi kimwe. Mudrik arakunda umuherwe, aravuga ati ngiye kumuzana. Buriya n'umwe mu bakinnyi bari very talented kuri iyi si, ku ruhande akinaho, ku buryo ari n'abasesenguza bamwe batangiye kuvuga bati uyu mukinnyi ari mu ikipe ikomeye nka Real Madrid, ko tubona ibintu ba Vinicius Junior bikinisha, uyu mwana ashobora kubikina. Ariko arazajya mu ikipe ya Chelsea, bazana ba Mukiele ngira ngo ukina ku ruhande niba nibuka neza, bazana abakinnyi benshi, Chelsea igura abakinnyi benshi. Ariko uyu munsi ushobora kuvuga uti Chelsea wenda abakinnyi benshi ntabwo baramenyerana, ariko ni gute waba uri umutoza umenyere Premier League ugakina imikino irenga 7-10 utsindwa? Nora Chelsea ntabwo yabirimo kuzira kugura umwisi n'umugeni. N'umerwe nahita nirukana umutoza. Reka njye nkubwire rero, ntabwo ndi buze wenda kwemera kuri gahunda yo kwirukana umutoza bitewe n'impamvu wamuzanye. Potter uko yari ameze aho yari byari byiza, yatsindaga ikipe yose igize gute umusanzi we, yewe niyasanziwe byabaga bigoranye kugira ngo Potter agwereze amanota yatwaye.
ariko noneho Todi Bowe yaramuzana nk'umutoza uje kugira gute uje kubaka sibyo iyo umuntu aje kubaka ntabwo uza ngo uhite umubwira ngo rero ndashaka ko iriya nzu ihita isakarwa mu minsi 2 turumvikana ni ukuvuga ngo niba Todi Bowe yari afite gahunda yo kubaka nahereza igihende Graham Potter amureke amuhereze sezonye cyangwa 5 ariko niba ashaka gutwara ibikombe niba ashaka Chelsea muri Big 4 niba ashaka Chelsea muri Champions League niba ashaka Chelsea twara igikombe yizana Todi Bowe uyu munsi nyine yarabikoze muri Brighton ariko nanone nyine yabikoze ku rwego rwe n'abakinnyi be nyine nk'ikipe ntoya arubaka baramureka rero niba ashaka yuko ahava Potter namureke yimushyira kuri pressure njya mbona uburyo ki aba ameze kuri bande touche ni wa muntu wimere nk'umumansera padiri abatuje no muri interview binavuga aravuga ntago ajya blaming abakinnyi uzumve aravuga ngo ndashima abakinnyi banjye batanze niba batsinzwe baravuga ko bashima nyine uwo nashaka ngo umutoza uri underdog niba kuvuga nyine ni underdog ntabwo yaza guto Potter yatoza iki Joao Felix Joao Felix waciye imbere ya Diego Silva Todi Bowe niba ashaka yuko ikipe ye igaruka ku murongo ikaza muri ya nyetwa tuyizemo ntagomba kuba afite uramutoza naza n'umutagomba kubaye niba ari cyo Rusaga nabigarutseho naza n'umutoza ufite izina rikomeye ushobora kujya muri vestiaire akavuga abakinnyi bagatuza habangire ngo ho gato nakomeza kuri Potter gutya nyine nibyo nkubwira Potter baraza kuri imbere ndirimo ngo yarimbutse Potter ahantu sibyo ntabwo ari hagomba kuba ari ku cyifuzo cyande cy'umuherwe yego ariko niba yifuza nyine ngo abubaka namuhereza igihe nk'abandi niba utashoboye kumuhereza igihe rero akurikije swad afite abakinnyi afite b'abahanga sibyo uzi ko ariko abakinnyi bashobora no kwemera bakajya bitsindishwa kubera ko batagushaka we mutoza barabona nyine nta kintu wigeze ubigisha nta kintu wigeze ubafasha naribagirwa Rusagara naribagirwa urugero naguha Zidane amaze gutwara ibikombe 3 byikurikiranye muri Real Byazi League tuzi ko yasava muri Real Madrid ntihagira n'ikipe atoza ariko umuherwe Florentino Perez buriya n'umwe mu bantu basobanukiye ibintu bya football yarebye avuga se Real Madrid ku izina ryayo tuzi ku bigwi byayo tuzi Champions League 13 umutoza umaze gutwara Champions League 3 ninde mutoza nazana ufite igitinyo ushobora kujya muri vestiaire akabwira Benzema ati ceceka of course akabwira Modric wageze ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi ati ceceka sindi bugukinisha nije boss sindi bugukinisha ninde nimurumva iyo ni ya ubwo ahitazana Ancelotti izo karite zose arazuzuje utabikoze ntabwo byakwemera muri Chelsea mudasafite izina ryo kwicaza kuri barara avuga ati cara ariko nawe ashatse nawe yashyiraho icyo gitsura akavuga ati mukora ibyo uramuhiga n'igitsura ari ku ikipe iramuruta kuruta uko wenda nkubwire ariko kuvuga ibyo bintu muvuga ntabwo mbibona muri iyo angle cyane ni gute ikipe nka Chelsea ikomeye itwara ibikombe uragiye mu ikipe muhanganye muri iki umuntu muhanganye yaguhereje umurwa ati umuntu ndabona nta kintu amariye wowe ukajya kumutora yumvikana ko Odysseus umuginyo ko nimba umuntu wo muhanganye abafite bo ntacyo bumariye wowe ukajya kubazana urumva umurushije iki cyase ushaka kuzamurusha iki reba Rudomo Raheem Sterling Man City iramurekuye igenda Chelsea narangize gute urarashira cyane Man City yakubuye uraje utwaye iki ubwo icyo gihe wowe none ko no kwibona muri ango iki ugiye kurenza kuri Man City ariko nagaze nawe byari byananiranye hariya babonaga atari ku rwego rwabo Arsenal kandi abikora neza Nazishenko n'urundi rugero yego Aubameyang yego Arsenal iramurekuye bavuga ati ngenda ngize gute ndamutwaye izo iyo ni ingingo nashingira ikindi abakinnyi Chelsea ifite n'abafite benshi kugeza ubu abanza mu kibuga nta gihe kinini bafitanye bamenyeranye bari mu kibuga bari kumwe muri make ntibaramenyerana abo ba Modric yaraje ajya mu kibuga atangiye kuza kuri ballon arakinye uriya wavuye muri Atletico uriya mwana Joao Felix araje abanza mu kibuga bafofana ba Koulibaly baraje batangira kujya babanzamo nubwo kugeza ubu Koulibaly wenda asigaye yicara cyane ariko yajyaga abanzamo
ariko kubera ko abona bitari gukunda ashaka uburyo ki ahita amucaza urumva abo bakinnyi benshi bagiye batandukanye batamara igihe kirekire kugeza ubu nabo ubwabo ntabwo barahuza iyo n'indi mpamvu murakoze cyane icyo gihe rero ntabwo naziba cyane umutoza mvuga ngo ntabwo ari ku rwego rwa ekipe n'izo mpamvu ziri gutuma cya kibazo Chelsea ifite kugeza ubu itari muri big four yakabaye irimo kugeza ubu Newcastle yabayemo igihe kinini itakabaye igize gute irimo yego murakoze cyane abatumirwa bacu wenda dusoza reka buri muntu atange pronostique ze ku bijyanye nuko shampiyona izarangira muri ino sezo shampiyona igeze ku munsi wayo wa 25 wa shampiyona ese duhe pronostique yawe cyangwa se tubwire uti izi kipe nizo ndimo guha umwanya kugera muri big four kuva iyi ngiyi ishobora kuba iya mbere iyi ngiyi ya kabiri ya gatatu kugira ngo n'abadukurikiye nabo bazaduhe commentaire zabo duhere kuri Pablo duhe pronostique zawe kuri big four. Njyewe ikipe ya Arsenal izaba iya kabiri, Man City ibi ya mbere, Manchester United izaba iya gatatu, Tottenham ikipe ya kane. Ibyo kuvuga ngo inzovu ngo niki reka Guardiola nakosa yakora hariya aratwara iki gikombe. Arsenal tuyishimire ko ya kabiri byibuze izakina ziriga ahubwo izahangara ubutaha. Arakoze cyane Pablo. Pronostique yawe kuri big four. Ikiganiro cyari cyiza dore na mbere hari kwa kundi nyine uvuga ingingo imwe hagati hazi ya kabiri umwanya ugahita uba mutoya utatu uzabikosora ariko nanone nyine nk'umwanzuro wenda nk'uko mbyumva ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo ndi bujye kure y'ibyo Pablo avuze ni ukuvuga ngo iya mbere ni Man City iki gikombe iragitwara Guardiola uri hariya kereka ntihabaho kwivangira kwe iyo ndavugaho gato kereka wenda ntihabaho Guardiola kuvuga ngo rero ko mbibona buretse ikintu gishobora gutuma atayitwara niwe wivangiye akavuga ati ko mbibona ndaza kwicaza uko ndabijoza uko mbishatse ubwo City ni ya mbere ya kabiri ni iyi uretse gato ntabwo yagitwara scenario nanone ntabwo yawe itagitwaye ngo ibone no kuba iya kabiri kuko wabivuze Man iri hafi aho ni iya gatatu Tottenham nawe ntabwo izaburekura kuko ntawe ufite urakoze cyane Nora Eric bagenzi banjye babivuze ariko nizere ko mubivuga ubunyamwuga iyi video nzayikatagarure karakanvuza ngangagaze ku ishami ngo riracitse ejo ndi ryashatse gucika gato ngirongera rirasubirana riraterana none inzovu nabonye barayizaniye ni mugore munini ufite amaguru ririya shami iryicayeho ntabwo rizongera gucika papa kugeza ubu Arteta ndamubona igikombe akimukanye bari imyaka itari mike atagikoza imitwe y'intoki Guardiola inyuma ye Ten Hag hafi aho na Tottenham inyuma aho ngaho. murakoze cyane rero abasesenguzi bacu ku kiganiro cyiza tugiranye byo tugize umwanya mutoya n'iminota mikeya yo kuba twaganira turacyafite byinshi byo kuganira kuri iyi ngingo ya Premier League. Mwakoze cyane abadukurikiye ikiganiro ni ikiganiro cy'imikino kuri Rusavalence TV ngendi Ambassador Rusagara naho ubutaha muduhe commentaire bijyanye n'ibyo mwabonye hanyuma namwe muduhe pronostique zanyu. Mwakoze cyane ibihe byiza Imana ibarinde.